Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha shuti mukunzi wowe ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho, dore ko aba ari menshi. Nyaboneka wifurize kugenda rero, nyaboneka wowe muntu utarakanda subscribe nyaruka, biba ari iby'agaciro cyane. Makuru yacu rero muri iki gitondo ndaza kugenda nyahera mu ikipe ya Rayon Sport nk'ibisanzwe. Isaro ry'Inyanza ni ikipe ya Rayon Sport iri kugenda ivugamo makuru menshi cyane, dore ko nyaboneka Rayon Day yegereje. Nimba nawe utaranagura tike, nyaboneka ugire vuba tike zitarashira, dore ko nyaboneka Rayon Sport ni yacu, Rayon Sport ni yawe, ndetse ni nawe ufitemo uruhare rwo kuba wazagenda uyiyubakira. Ubwo ndavuga ku banyarwanda muri rusange, kuko iyi match ntabwo ireba abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport gusa, ahubwo iyi match ireba n'abandi bantu muri rusange, kuko Young Africans ni ikipe ikomeye cyane, kandi mbona yuko buri munyarwanda wese azishimira kuba yagenda yirebera iyi match. So nahawe rero nyaboneka ko kwigurira itike. Nkuko rero ninjiye n'ubundi ndahita ninjira muri Rayon Sport, ni byinshi biri kugenda bivuga hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ni nyuma y'inama yabaye ku munsi w'ejo, rero turazi kuba tugenda tugarukaho, dore ko yari inama yaje kugenda ihuza abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abandi bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport hirya no hino bigiye bitandukanye. Azaga kugenda baganira hiki byose nahanga gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku bijyanye na pre-season y'ikipe ya APR FC, aho bimvitaga ikipe ya Rayon Sport kuba yagenda ikina iyi pre-season. Nkayitambaza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mudukurikiye, ese murumva ari ngombwa yuko ikipe ya Rayon Sport yakwitabira iyi mikino y'ikipe ya APR FC? Nahawe rero nyaboneka aho kuba wagenda uduha ibitekerezo nuko byumva, nimba ikipe ya Rayon Sport nyaboneka yagenda yitabira iyi imikino. Mvuyanga kandi nagutindiye n'ubundi nyiri hano mu ikipe ya Murera, ikipe ya Rayon Sport. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku bijyanye na jezi zayo zagenda zikoreshwa uyu mwaka, ese zirajya hanze ku isoko ryari, dore ko bona umufatanyabikorwa wabo Kwesa bamaze kuba bagenda barocinga izi jezi, dore ko jezi z'ikipe ya Rayon Sport ziraza kuba zamaze kugenda zigera mu masoko agiye atandukanye, kugira ngo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagende nyaboneka bigurira jezi mu buryo bugiye boroheye. So ni byinshi rero ndibuze kuba ngenda ngarukaho nyaboneka, ariko nyemera nimba ari ubwa mbere ugeze hano ureba ahantu handitse ijambo subscribe ugende urikandaho, ubundi tube tugenda turiganiraho gatanu kuri gatanu. Yanagutindiye rero, reka ntangire ndaza guhera cyane ku myitozo yari yaje kugenda iba kuva ku munsi w'ejo. Ikipe ya Rayon Sport ikaba ikomeje imyitozo bitegura Young Africans nk'uko bisanzwe n'ubundi biteguwe. Ikipe ya Rayon Sport nyuma y'uko navuga ko igize squad ikagenda igura abakinnyi bagiye batandukanye, ubu hano mu ikipe ya Rayon Sport umukinnyi utahiwe bitararangira, umusore bita Mugunga Yves Mugunga, umwe mu basore baturutse mu ikipe ya APR FC ibarekuwe n'ikipe ya APR FC, yemwe aza kuvuga mu ikipe ya Mukura Victory Sport ntibyaza kuba bigenda neza, yerekeza mu ikipe ya Kiyovu Sport. Mu ikipe ya Kiyovu Sport navuga ni yitwaye neza, ngira ngo yanakinywemo imikino mikeya, ariko kubera ibibazo byari biri mu ikipe ya Kiyovu Sport bijyanye n'agafaranga, baza kugenda batandukana n'ikipe ya Kiyovu Sport. Numwe mu bakinnyi n'ubundi bitwaraga neza hano mu ikipe ya Kiyovu Sport, aza no kujya hanze nubwo atatinzeyo.
ubu ngubu rero ikipe ya Rayon Sport ikaba iriho imuporopoza ko yamuha imyaka 2 agasinya amasezerano, ikaba yajya imuhemba miliyoni ya buri kwezi nk'uko bigenda bitangazwa n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Amakuru ari rero Yves Mugunga, ibyo nibyo yakaga ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ikaba ikiri kugenda ibitekerezaho, dore ko yari yabanje kuba yagenda imuporopoza inote ya 600 ya buri kwezi nta rokiritoma, kuko we ari kwaka ikipe ya Rayon Sport akavuga ati ngiye nta rokiritoma ndi bubake, ndaza mbake umushahara. Abantu benshi bagahita babihuza no kuvuga ati ese nimba umusore nka Abedi yaraje ataratekerezwagaho bikaza kugenda bikunda, uyu musore tukaza kuba tugenda tumubona ari umwe mu nyenyeri zari zihetse ikipe ya Rayon Sport, why not Mugunga Yves we atabasha kuba yagenda ahabwa amahirwe yo kuba yagenda yigaragaza hano mu ikipe ya Rayon Sport? So ukibaza ngo hagati ya Habimana Yves wa Rutsiro na Mugunga Yves ninde wakabaye yinjira hano mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko abantu benshi baravuga ati Cavani yaba agiye kugenda arirayinga cyangwa agarura kariyeri yiwe hano mu ikipe ya Rayon Sport, mu gihe ikipe ya Rayon Sport byaba bikunze ko agenda yumvikana nayo. Mu gihe kandi uyu Habimana Yves wa Rutsiro, uyu musore we ikipe ya Rayon Sport yari yatangiye uyu musore ari muri motorwing zayo, ariko ikintu cyaje kugenda kibihuhura cyane. Uyu ni umwe mu basore ikipe ya Rutsiro yashakagamo miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda, bitewe nuko afite konta, bigahita bikubitiraho nayo bahereza uyu musore ikipe ya Rayon Sport bikaba byayikostinga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. So ikipe ya Rayon Sport rero ikaba ivuga iti byaba biduhenze cyane, kandi n'ubundi umwataka tugiye kuzana nuzaza usimbura Bing Bello ndetse n'umusore bita Fonganye bivuga ko cyangwa se bitewe na raporo z'abaganga ushobora kuba yagenda agaruka nko mu kwezi kwa 11 cyangwa se mu kwezi kwa 12. So abantu benshi bagahita babihuza no kuvuga se ikipe ya Rayon Sport izagenda kuri uyu musore bita Bing Bello. Imikino yose ya gishuti maze kugenda iba nta gitega aratsinda, abantu benshi bakomeje kugenda bamwibazaho. Rero bakaba bavuga ati shobora kuba twazana umunyarwanda w'umusimbura akaza kuba yagenda atanga akazi, ndetse akanereka Chancel Bing Bello kuba atagenda yirara, kubera yuko ikipe ya Rayon Sport hagiye igendera ku mwata kumwe nyaboneka, kuko undi mwaka navuga ngo yakoze ikosa yizera Fonganye amaze kuvunika, byafasabye kwipushinga amahirwe abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagize, Abedi ahitaza aratwaza, ariko nabwo navuga ko kuba yarabuze umwataka cyane nka Fonganye kubera ko ari we yari yatangiranye umwaka wose, biri muri bimwe byayafekse kuba yatakaza igikombe cya shampiyona, kubera ko ari Jalo umwe mu bagabo tabani ikipe ya Rayon Sport, kandi byari byitezwe yuko uyu musore ashobora kuba yagenda abanira ikipe ya Rayon Sport. Avuga ko biri muri bimwe byagiye biyafekta cyane mu gutakaza igikombe. Nayitangaruka ku musore bita kandi nkiri muri Rayon Sport, ubwo ni muri timu, umusore bita Youssou Diagne kuri uyu wa gatanu araza kuba agenda haguruka hano mu gihugu cya Senegal, agaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma yaho bagenzi biwe bagiye kurenza ukwezi kose bari mu myitozo, we ataratangira imyitozo. Youssou Diagne rero kaba hari by'ikipe ya Rayon Sport yagendaga imugomba, nkaba naje kugenda amenya byinshi yuko ahagana ku isaha y'isaa 4 za mu gitondo aribwo bamuhaye yuko ku munsi w'ejo bazaba bagenda bamwoherereza amafaranga yiwe cyangwa se feruzi ziwe, kaza ko bagenda ahaguruka yerekeza hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho n'ubundi aje mu ikipe ya Rayon Sport. Ubwo reka tubitega amaso, turaza kuba tugenda tubona uyu musore agenda agaruka mu kazi hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ni nako kandi hano mu ikipe ya Rayon Sport
ibijyanye n'inama yari yabaye ku munsi w'ejo. Nyuma yaho rero ikipe ya Rayon Sports haje kugenda hagaragaramo umwuka utari mwiza cyane, abantu benshi bakagenda bibaza impamvu uyu mwuka uri kuza nyuma yaho bariho bitegura cyane cyane ku bijyanye na Royal Day, ko bamwe bazaga bavuga ati ibijyanye n'imigabane, abandi bagakomeza kuba bagenda bavuga bati ese iyi migabane yo izagenda irangirira hehe. Magingo aya ngaya navuga ni mu ikipe ya Rayon Sports ibintu bikaba byamaze kugenda bijya ku murongo, aho bemeranyije yuko bagiye gushyira hamwe bagategura Rayon Day, kubera ko Rayon Day niyo izavamo amafaranga, amwe mu mafaranga azagenda afasha ikipe ya Rayon Sports kuba yagenda ikomeza kuba yarangiza umwaka neza cyane, dore yuko bamwe bagenda bavuga bati ikipe ya Rayon Sports ishobora kuba yagenda ikuramo amafaranga menshi kandi yazagenda anayifasha. So ikipe ya Rayon Sports rero ibyo kuba badashyira hamwe bikaba byagiye ku ruhande, ubu ikibaraje ishinga ni ukuba bagenda bategura Rayon Day. Ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports nyaboneka ongera kubabwira ngo harimo umwuka utari mwiza nyaboneka, navuga ko ari ibihuha, kuko ubu abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bashyize hamwe kandi baraniteguye cyane. So ni nayo mpamvu rero kandi ku ikipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo nibwo bari baje kuba bagenda bahura n'ikipe ya APR FC. Ingingo nyamukuru yari ukuganira ku gikombe kiri kugenda gitegurwa n'ikipe ya APR FC, dore ko iki gikombe cyane cyane ikipe ya APR FC yari yatumiyemo ikipe ya Rayon Sports, ariko ikipe ya Rayon Sports bakaza kuba bagenda banga bavuga bati ntabwo twajya mu bintu by'umukeba, tugifite natwe urugendo rukomeye cyane rwo kuba twagenda dutegura Royal Day. Rero bamwe bakaba bavuga bati nta mpamvu n'imwe turi kugenda tubona yatuma mutakabaye mwitabira iki gikombe, mwakabaye murushaho kuba mugenda mukina iki gikombe. Ariko hano hejuru bakavuga bati nta hantu twigize tubona ikipe ya Rayon Sports nyaboneka igenda ikina igikombe kihurirwamo n'ikipe ya APR FC cyangwa se cyateguwe na mukeba, kuko ikipe ya APR FC yapropozaga ikipe ya Rayon Sports ko yagenda iyimenyera amafaranga yo kwitegura. Ikindi kandi akavuga ati ikipe ya Rayon Sports yagihabwa 30% by'amafaranga yavuye kuri stade. Ese ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports buraza kuba bugenda bubyumvikanaho? Iri rushanwa baze kuba bagenda baritera, ariko bamwe mu bagira inama community y'ikipe ya Rayon Sports bakavuga bati nyaboneka bawitonze, shaka gusanga iyi ari imwe mu mitego ikomeye cyane no mwaka wazahura nayo. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports ni abantu bamenyereweho cyane, kuko iyo batsinzwe biragorana cyane nyaboneka kuba wakongera kuba wagenda ubabona kuri stade. So birasaba rero yuko haza mu bwitonzi cyane mu kuba wagenda utegura iyi match y'ikipe ya Rayon Sports, ndetse n'iri rushanwa ryose rizakomeza kuba rigenda riba ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, byateguwe n'ikipe ya APR. So nibyo ngibyo rero cyane cyane kuri iyi nama yazaga kugenda iba. Iyi nama yaje kurangira n'ubundi nta kivuyemo. Ikipe ya Rayon Sports ivuga ko igiye kubitekerezaho, bazamenyesha ikipe ya APR FC, dore ko bo umunsi wabo ngo bawise umunsi w'igitinyiro. So umunsi w'igitinyiro rero biragoye yuko ikipe ya Rayon Sports nyaboneka yagenda iwitabira nkuko bikomeza kugenda bitangazwa n'ubuyobozi, dore ko n'ubundi n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports nyaboneka aho muri rusange, ese uyu munsi mwawitabira? So reka rero nyaboneka nkomeze ngende shimira wowe wakanze subscribe, ariko nimba utaranayikanda
yarukureba hano handitse ijambo subscribe ugenda urikandaho tujye tubana 5 kuri 5 mu makuru yacu aba